которая чудесным образом сохраняет теплоту, свойственную живому человеческому телу. Библиотека насчитывает 1500 печатных книг. В обители подвязается около 60 монахов. Manastir Simona Petra. Grčki manastir, opštežiteljnog tipa, jedan od najimpozantnijih manastira na Svetoj gori. Izgrađen je u 12. veku od Simona na vrhu nepristupačne stene na visini 250 metara iznad mora. U prošlosti je mnogo puta pretrpeo požare, što je imalo za posledicu da nije sačuvan veliki broj relikvija. Glavna manastirska crkva slavi praznik Hristovog rođenja. Biblioteka danas zbog brojnih požara ima malo sačuvanih starih dokumenata, dok novih izdanja ima oko 1500. U manastiru živi 60 monaha, čije bratstvo važi za jedno od najnaprednijih na Svetoj gori. Monastery Grigoriou, a Synopetic monastery founded in the 14th